Laithanai sangrok salo sibajala hakure khobda kolkolia durgochomni amsayo khoroksa borokni mangkthei Totra rawoi echi charjaka mamani forest habanokni polong bisingo patimurgai saimaka bwtharjaknaini mung Ramdari Peninok Haryana hastewo patimurgai cherthani bisalgor PhD naimathangro Bihik khobai Bihikni tai khoroksa Bwsai haikaba second husband Sumit Debormano Romjakkha phasalo patimurgai saimaka kolkolia durgochomni amsayo Haryana hastini Ramdari mungoi o borokno bwtharjakmani Bihik tai bini nokphirok mani Bwsai Sumit Deborma baike miliwoi kotmaragoi te Bwsai mangka patimurgai nai thanai sangrok salni horo Bihik Gita Rani Debormano Romjakkmani dini phas salni dibor jarawo Gita Rani Debormani nokphirok mani Bwsai Sumit Debormano takarjala amchayo thangai romui manikya bisalgo PhD naimathangro patimurgai te Bwsai mangka Bihik Gita Rani Deborma tai tabukni nokphirok mani Bwsai Sumit Deborma borokno miliwoi preplan khlainai Bwsai Ramdari no Totra Chaku bai rawoi abodiyagulo acid rubuinai bwtharka apati mungtuinai tab sabok rungjak tongko tabuk chaitogui naitogui tongo naimathangro जुदा-जुदा बेमार मानजागै हामिमाया अंगि तंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikoljak tei duljak klinik tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanyak grung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong doctor saknaima kari of clinico ketal jurani ketal machine rok bai sak najagui tongo tei test rokbo khlaijago romdi blood test ultrasonography ECG holter EEG echocardiography digital x-ray pathology pharmacy PFT akoro haike asukta lersidi faidi mohanam mediclinic and diagnostic center nikuma agartala old kalibari road kodamtola krishnanagar kokdok 9362824100 tikise kokdok number 8575827871